ngaramah ya mo ko macil laki idi manibawa de na marigaga malabato ginapato ka pade ro jambatalo poy korna palle kolo sa lompar modelena pake ni desa na marigaga iya de makarani sama to mania saya salompar memang waktu ko to lima motor na buasa maru basi tembus-tembus kuwe tanga bani tu mandari kalalo engka tu cara maku maka tadan na telo ku aku tujun nahe memang boleh ka macara makoro nangka subolong ka medito subolo sadikewe de ba bonga angka tu ya memang jadi masa ngame tu lima bale-bale ka kasi masa ngame ko to mabicara kon romalabie de na wadi kima bale-bale akora tu tujun na tu kwewe angka ja subolo ko de bisa kada temo de subolo ko giro yolo pega kor ka ba yolo de bisa ngi pokona ko lo kasiwe tadan na to lokal lepang iboroto ya rasul ay maka kay sala cede na taloy wanan na ya chapu de na cocok mapakwe aba kam majamo wila lang ito tapi maka ni palura ro ona loni jama lalata cede meto mani maka simanan ni aspal batongel latukwe we chifolo si bawa ko chifolo hura wita pengerasa ye biasa jama kada bosi-bosi to ni na yaro ko subolongen natanga banika madari kan lalo kita tes upload mana malala po ni na selesai carewe itu kong ka kubelawa cara jadi kon itu sitongan na sejarah na iya alhamdulillah latu maku kue deto manangka kanoko ka asu kasi tapi ko na lalu biasa iya ang kameto subolo ko ingka gade bisa ko ngare kue nalama de cetapa na lana oto ajirus di masa barakana varila dongata emang oto na maku kwewe jadi eropa ni tewe biasa to lima kada we ustaz mega apolo ya lako jadi maku ke mang oto na panno ini kaniro pa mang oto naro bocco ini kaniro bocco ini namo sitang oto be palo mulisa kalisa kini lisa kini jamahan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawa atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Macero, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak kepala-kepala, kepala sekolah dan kepala-kepala yang memiliki jabatan yang tidak bisa sebut saya satu persatu. Dan yang saya hormati dan saya muliakan sinina teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ribataraka i tanrang syukur kemarajata lorisese arajanna fung Allah Ta'ala. Nato pada engkau hadire rilalene yonron pak baraka i fung Allah Ta'ala. Sindia kata melo runtu riorenuna fung Allah Ta'ala. Tanah bodo yak dapu-dapu ngatae mamagi-magi na angke bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah bodo yak dapu-dapu ngatae
majelis majelis ada pedepungan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bodoh pada yalamana ki asa genangeung asa lewangeng tepe atau padangkal lolong ria senge anya menyamengeng assalamakeun rilino lebih-lebih pa resori monrina fong Allah taala. Dan ria lupai masalawa na mapasalama lori alim lebina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya mancaji akacuer lor di mana. Nato pada salama rilino mati risori monrina fong Allah taala. Alhamdulillah ona anak-anak ta boleh napet temme teka yaronaro lebih 10 kabar ronaro tetong teka ibtidaiya mi yaronaro. Oh sudah ibtidaiya kelas 1 ya. Karonaro nanatai cucu maneng. Alhamdulillah barakatna boleh ke guru-guruna terutama ya wattuna pura mateka nasabayana tu jama-jamang guru TK liwar risakna yaitu di tomate sesa manyam itu nyawe itu 5 parotes to 5 nenak matutu remana sesa kong katopalik muak berang misalna desagaga kwewe yelawi sumbanganna na cau KPK maparisa den risa makana nalamoki garo matu dega nalam matoki nanoko matoki misalna desagaga padahal deti seng itu baraka kena mansane guru TK kasih liwat tu anda sarasana bukan mai 10 na banganana lalana si di kelas cedek mira sidi toli loteri sidi faselenge sidi gaga sidi fatemia sidi fat jambange sidi faretuseng sidi toli gora nato sidi bimoloi benedena kakava iwakule ko guruang ya guru we nanule sinting nami gatona maku ko to matua sesa napi galece anakna ya inoko anakna nalafur ini ko polisi guruna ya rega narenrengan ni fabela guruna lo ni aga polo doi madari deto gaga idiko aga senna aku Sulawesi Selatan aku midori aga senna mabelai perjenga kadampem bukamai itu yari di tomato kotiloki macai ko inoko ya nata pako bawan di balik ibu ni sekolah abangun ni apa mula fondasi ini bangun ni sekolah aja namu pakai guru idi bana idi tona pak guru mak baca mak bila mak bage-bage mak kali-kali mak tajwid mak bahasa Arab mak matematika mak bahasa Indonesia mak kilo-kilo mengaji idi na pak guru insyaallah kau nak kata titi ujangeki apa sedang kata sidi mata pelajaran ya pak guru ya idi guru nah luar biasa tuh nari makan naro perlu ribahang asari waktu na melo iba meraja ale malabina na bitta talu tu di sekeng yati malabina na bitta yaro waktu we ko malaikat Jibril waktu na tu puri bisa yati malabina na bitta isapa atas salangan ade gaga hurai ro iliseri ko malaikat Jibril pamula-mula ya nari tu hilmang agar ia sehilmang ia naritu nyamekinin nawa
Nalari nari niat ya nari itu innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung dari niat. Nari ko agi melo ripegau pakasingi ro niat taro pakasingi niat nari ko niat madeceng karena Allah insyaallah bangsa na ti ro guru makasi memang itu niat na tu makasi mana satu niat na itu guru dia gak masalah ya loki mapalau magalo niata insyaallah yaitu bawa maka da kumisana na mapalau kitau na makasimua niya misana lo sapai dale halalata na boleh misalna anwadi itarima idi na de ni tarima misalna wasele turpusa ta wadillatu kidi na sesa mi misalna na balatu yaitu bawa maka da ye kotur pusat na tawede lemo ngalai na sapa lalan na yatu na de sala cede na karun rumah ni nganu monro iwe wa magai ati macino muewa jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkau kang agi melori fugau risesena madecenge makutoro we mawarikada risesena madecenge pakasingi laloi yaro niata ro toli nyamangi ba pena dinge tole angker ya sange ba di bola ya sange ikhlas ya sange ikhlas masanna pa pena dinge toli masanna itu satu. Yang kedua iliseri ya timalabina nabita ya naritu ilmu pak disengeng pak disengeng komelo ilolongeng akhirae dengan ilmu linoy dengan ilmu loyaka darajae dengan ilmu nasabak baraka na yarofat disengenge sungguh luar biasa titan itu anak tak manenge tetong lebih 10 roona engkau mafala bagian na talima tatelu engkau to tasik di katopa angkatorona fasiri-siriseng angkatona maselang katona malu fai cede tapi coba gare nareko emak ni venre mapakor ya roto matu anna nanae mawatange to lima parotes to limewe guru coba ni gare menre makro parejenga kak dampeng tita ni buto wijata maga tasadi bu ate ko je ibu maka tersedia naro tita nata ibu alhamdulillah manyamalada tu tapa maka gitu siapa dulu dong mamanya nah denang katu takada siapa dulu dong gurunya tapi koe mama macegoi anak man meto gurumu makurasar meto mapakon enang kalau sekolah tu lomi macai enang kalau sekolah lomi melo sumbangan masolang gagal awe ibu sedangkan na tomato ngatongeng na den risa makadagar matu awalagi ko dek memen sedangkan ni hanya mengi bapena di den risa makadamagar me tomaden no baku ngalata awalagi ko to masumpa me ni bapena dingin Ero padi sengen naro alhamdulillah karo anata apalagi karo naro program na Pak Lurata alhamdulillah agar hebat na Pak Lurata makorona matenganga teme naro konewe wingkalingai ta makarbana tikulaleng macara mani Pak Lurah cede mani ya uletu alhamdulillah kasina Lurata ko makoroy magalo lure ko makoroy maparengaraki jadi namotana tu di masur benge di tempat pareng agaro di tempat pareng arang bansana Pak Lurah ro magalo mano wadi ala jadwal khatub bajuma bansana memang di bapa ngobongai awe di bapa ngobonga makasih ko makoro matengangaro na teme mondo cede dena wa bisa wasu pak kada kako de wapi tangale ko amana wata rumah nang ina dena bisa pau alhamdulillah tera kasina Lurata ko makoro we ngaraman ni maka deh cala tu tawede lalaki buru ko de na bisa furatem memang iba guru ngamani turna na aja na to mabela bu
payaja tu paling pokok yaitu hadis sangange malam mata mo ko makasinga ampe-ampe na yaitu koloi na lolonga ampe-ampe magalowe ananai patami sekolah. Kemana itu? Aro na nape mapake lebih na ngaro do cak dundu cak dere manang kasinabona karo agaro nyaman na pananungin mbok mapa ko tumbok minta ko de cek mako ko tu memang cara na mabeda de na taliwa-liwa karo memang agaro uperhatikan ngona de kagak witanana mabul mata palsu kwe ona apa maderita kaya rowe napi anate kan watopo kini bulu mata palsu desaga warna pink, silver, orange, kamumu angka tu pura puri lote ko pangonrara jambatan awe maru dampenya tamu ngalatala astagfirullah halasya dampenya tamu tani lote ko pangonrara jambatan pasti laloni cor najo kemalu talu tak macam pengondrane iga asasi kupang jamaah jadi kesalah paham jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya roko masikole nanata makoro namo masoli ba kamajai tarni ya bale ko de tulle tapada abani makada tadampoi ka maraja pak bu wadiga kasi udupa misalna ladaku ya arga siku loko ka misalnya kapak kamajata ko may mga dalas manumo tihidi nula dito ng kanisinga kiri wa olahraga ya riolo watu ku alia wengaramo pero wa olahraga 75 sabu dahil na pa aja to libar ngarangi ki bo jadi ko makuroy asumba ki ko sikolay aga baraka kena contoh masumbaki 5.000 rupiah contoh miyewe contoh aja na na 5.000 set di juta ite tapa marukan itu ite ni tapa maruka 5.000 rampe deka menu sisa na set di juta mata pa boreng ite akan bani amin ilalala jadi tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau teh butina karo pala dange makukwe siaga ni makukwe lina pak itu pulau 55 apa beberapa hari yang lalu 57 karena tani kamu tuh bo misalnya masumbaki 5.000 misalnya kare tapadangi makada iya 5.000 we kasih wasumbangan ikutu sikolata untuk pengali pakamajak voucher listrik misalnya selama na pake kangka otomatis komputer koro lampu gi kipas gi kono na pake anak-anak matuntu pak disengeng secara tidak langsung lolo ngetoki apalang apa aku anu madecingi tuntu pak disengeng anu make guna malampe itu satu kedua maka deke bale pengali we kasih untuk guruna iya harga misalnya tahu icangeng kaluku taduam picang kada aji murni kehe kasi misalnya kong kaguruni asa aji murni misalnya aji murni ke kaluku he tabuka pak de yalo bokarki de to kasi ule pak ujampang itu ladaku misalnya dalam marigaga lolo manca jijuku ya ro dalam marigaga misalnya kasih kangka kaderana koro misalnya magasan kehe pengali kadera amal jari mana mo ya tu apa na wake matuntu pa disanga mapa ko jetu sitongan na bu wadi jajan demu sana sanai misalnya di 5.000 masumbanga ko anu madecenge misalnya resiko lewe secara tidak langsung matu kamatu tajengi papedale pase mae kamane ya tu ma berang itu tu 5 solo topi apalata alhamdulillah apalagi anak tak wadi jaji tang kadoko madodo misawi tanho do manakasi anakku kasih mancaji polisi misalna ro ancaji fakka fala akora baraka ne ro sumbang atare to di masan nato ni apa ne dinna guru anak-anak betatona panno korotoni to matuanna maka ditoni
guru cedek menre si falana deh nagala si runtuk nih jamaah yang contoh ya maka bariolo bu dewa bunga maka di riolo maka mumu ya roh pona ro ya roh toli galace kamu bati nama aku kue demi dia pitang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu padiseng farlo padiseng ni semana tu mapa ko cara nama jene mapa ko terutama sempajangan ni semana apa maka ya itu matu ni semana masih kola ni semana tu kada pakutana lalaki buru famula marabbuka niga fuamu mu pegoi sampajangan na malamat tu mubali maka Allahu Rabbi makutane maduana malaikai mana biuka ya ceri ampe na nabita carana nabita ro beribadah malemai bali Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane matalluna ma imamuka niga imamu toli bacengengnya kurangnya masih maka ko imam bedu boleh macero tanya ya ro napi apa memang mana kasih mabad dulu mebur masalah ada sana mereka mabad dulu imangi ka sana ko kampota imang aming aman imang aming mutepu tuli mebur repo jamaah ya to na mo lima baca dosa lama itu mo lima babar sanjing ko itu mo limaga lisu lu bembe mimolangi oti bonyo si sappe sokokat do si fane nakor si bola kasi macuamanan ni napalo mo fande sokokat do na ulu bembe lo kompunoy mana ka na pako na disaki ampalo na 50 rupiah to yena ro na pake ya ro tumaber na sa ihlas loko pa uno na ya ro ihlas urusan mo ngala taala kulik ko yehebose you understand bagus thank you jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ro tulisan nangir pape nadinge. Ibu di? Alhamdulillah. Ko nulani bali ro talle ye marabbuka Allahu rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Qur'anul Karim. Macam mengajar nataro mecana ko to bole baja sanga dia mate lemakna to melo si mate gara-gara padiseng maca nanai to madan nanai depe lelengaki la ilaha illallah napi tu kong kan anak jaji tapi bangi ku bapakna Allahu akbar Allahu akbar mela dua tu bapak nalangat fakallah taala maku ku ya bang kasihan aku baja sanga di itu mi anakku renwal leleung nga kulo ka lele fama seta leleung nga la ilaha illallah iya na tu padu ngasi mula ngana anak-anak lolo boleh ko to matuanna iya na tu na leleung insyaallah na ita to matuanna malampe sunga ni tatoy lapong ambo lapong indo anakna ni ta de chenna mako tu pape soni pake ro jaji anakmu malah kaluku napa nak busak ko si depena do cilina na tu kita di mapa ko anakna cuekeng misal jadi seperti itu ibu alhamdulillah itu kemudian ya ro iliseri witepe jadi telu iliseri ngati melebih na bitta hilmang nyamakinin nawa pat disengeng na niat tepe ke yewe telu wehe macam ni mas sempajang anak-anak apa itu waktu ni pamer raja Nabi taka satu salah sidi tujuannya yang nanti batarimengang sempajang batarimengang sempajang rimpa ya ron anak joka masih anak-anak tak maneng tatiwi lo masih pengurus masih aja tamah bedar ko anak-anak ya pengurus masih jamaah aja tamah segak ko anak nasaba ko masegak ki ko anak ni kalau liseki masigi na mate ki apalagi ko mabedar ki ko nanay boleh mate-mate atau apa maka dan nanay alhamdulillah mate macangi misalna perjenga kadampeng jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah
Nah ito na tu abarakakan na riasange padisanga irise sange sampaja na sabawat tu ni pameraja nabita ibitan nabita engka tahu irappa ulunna makalebus irappa makalebus niga yaro tode nang kanas sampajang. Ya tu tode nang kanas sampajang ko boleh mate-matena ibatame lalaki buru ya. Ko boleh mate-matena ibatame lalaki buru ibale supa kitana ibale supa rengkalingan ibale supa penadina. Ni tamana pada ni cala gora la botomate yawa aga na pau ya rabbi irji'i ila dunia o pung pale suka kasih furilino pung melo nama sampajang melo nama sekelona pego anu madecengi pale suka kasih fu pale suka kasih fu pale suka kasih fu pale suka pale suka make de meleka ede na gagal mulisu na buron tu yalangi kuota 78 giga. Betongan na 78 tahun misalnya contoh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karo ako de nang kagasenar de nang kanas padahal itu sampajange manca jilalatoy na dampungnya ta salat ta hung Allah taala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ne sampajange na babele ku ber mape jajah. Aja tak kada mega dosa de. Sedangkan ini tomak bicara sendiri madari kita kalupa madari ki madosa. Jadi siliwat sidabi tawe kota pasale tawe dewa di tapi calla. Maka datama ko naraka aja sebagai hamba Allah yang baik to sila doang kami ko madecinge selama de to na fadwe fung Allah taala. Ya, selama de to na fadwe fung Allah taala. Jadi to sila doang kami ko madecenge apa madarimo tu maka ni ko tapatoba misalna yero to li chalewe na paidigili mabuk misalna maka ni ko mapa ko niro deno wadding to sila doang kami ko madecenge deno waddi challa padatar pato yero biasa we masa sa ka mabali bola ya pakasingi paringarata karona ro narampenga ki nigasanna alena pacama atau mewakili alina kafaran perona pasal masa pasal tanah ajala alo apa yaitu ko masa sa tanah gara-gara si jaka yaro ko tomate yaro tanah bitu susunna pung Allah taali bakal kalurak ya lotta mananna la botan maka da pada metan itu to masa saika kan amma ni ala ni amma ni memang ibu manang kayasa se mana ya rotana si jaka te kilalau natan nako kiro nang ngasang-ngasamit tawe koto tama ye riolo rome roko te horma masih koto mati nadena nakada tawe de kete perang pelako ketuluna desa pokona iba tama desa tagala-gala ni ulun naga mana purero itana tanah pabau sebelah kanan ko filina koto mati na bangsa aku ya lo kama kakela awi agalo kakela bos tanah si jaka nade nagan si jaka wonroy. Dia nagan si jaka. Kada bela-bela ko tu ustaz. Memang ada nipi-nipi ko Dia nagan si jaka iba titi ki yawa bos. Dia nagan ada ro to macam mo Ko mate malualuang. Jam malualuang jana mede ba bunga jamaah awe ini kalau mewai kokoro maka de baca masih bapak lurah si bapak babinsa pura kina mediasi maka de aja motolilo man kasih kurus mangero tanah si jakai pada ikut tu ina mabuhana tatang alena man meti tu nene mau beriolo mapakon mau tameta mangesa mapakon awe lamarufu adam punya tamu masa ki komate ko mugore palura iwa ika icala namanya gara-gara terus jakai benda wadim mate palura maka mudupe tu la tojo misalna mate to pa babin saale la tojo apa buramena yukuru kamu tadi mangguga mau pa jadi asa cinta dunia mana bangsa nero bila datang rasa cinta hati-hati dan waspada jaga peliharalah Ibu
Jalalo. Sedangkan ni awak apa ke ya agak ya pawa. Dia masalah nama lampai siap buki mimo. Maklumi bawa ni je baseng. Ya pawa sedangkan ya pawa ke bawah agak gawe. Budi? Nama satana si jakaja si apalagi tu bali bola jalalo kasih makan Nabi ta'ala ya dahulu jannah taqatiu de natama suruga to ye papatunga si sompungan na badana rupa tau jalalo lo kisi salah pada ini ma bali bola tidak mungkin ye pacara melo mewa iko konakan nakola sa poso mese tanah bali bola mo matomeng kalinga ko mangi ko tanalena jo kamita ko tapi ko de mewa na poso no enuki jamaah yang kero komore ki enuki nang katu bahasa dia ki tapi demi bisa makanan persilakan ni katu panitia maga tapi kok ke bahasa dia kenal orang itu masai ibu di cuma yemi tu dene wadi andre agak gana to kedi apa ko andre manca jilasa kuat kaleta itu agak to kedi ciri-cirina to kedi asal engka gagana palena kaki we kasisa bawa na persilah kaki maka datan itu na de na pakolingi aja lalu muandre aga gato kadi itu apa ia kue kasisa maka datan itu mutem putongangi selalu tu matana sam namatongangi aja na kasi ibu makasih lada tu ya andre gagana itu to manena iya apalagi kong kamakun rai baca purna asana manana tu itu nama cavila iya ajan mesti jallo imurni irosi itati isiti iya tapi ya tu makun rai nana makun rai mabassa ya tu mabassa mi butina kong kita kapolah tan kita tan rapa ya rotimunar maka de nabi ta andre laloy agagato mabasewe niya kang malapa burak watak kalemu agagato malaboy alhamdulillah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang membatasi Dewa taruh ni pale terus si cedek 5 virogare menne Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jadi makasih sampajata tadi komagallo si sampajata terutama ridi makun reye watuni pameraja nabita ibitan nabita engka makun rey igatu gemetna napi molo we rede niga jaro makun re na hoji mapitang anu de na wat diririta ku amfusaku wa ahlikum nara jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka ya ridi makun re satu ye biasa kelu anina pape sauni pape sofesoni kelu anita ada apa kabudi mapare ngaramah ya ako kumacil laki idi manibawa de na marigaga malabato ginapato ka pade rojam batalo poy korna palle kolol salompar modelena pake ni desa na marigaga iya de makaran ni samana to ya saya salompar memang waktu ko to 5 motor na biasa maru pasti tembus kewe tangaban itu mandari kalalo engka tu cara maku makara tadan na telo ku aku tujunna memang boleh ka macara makoro nangka subolong ka menjito subolo sadikewe deba bunga angka tu ya memang jadi masa ngame tu 5 bale-bale ka kasi masa ngame ko to mabicara kon roma lebih de na wadi kima bale-bale akora tu tujunna tu kuebe angka ja subolo ko de bisa kana temo de subolo ko giro yolo pega korka ba yolo de bisa ni pokona ko lo kasiwe tadan na to lokal lepang iboroto ya rasul ay makada kay sala cede na taloy wanan na ya chapu de na cocok mapakwe aba kam baja mo bilalang ito tapi makada ni palura ro ona loni jama lalata cede meto mani makasimanan ni aspal batongel latukwe cifolo si bawa ko cifolo hurawita pengerasa ye biasa jama kada bosi-bosi to ni
Na yaro ko subolonge na tanga banika. Madari kan lalo kita te saplodo. Mana malala po ni na selesai cara itu kong ka kubelawa cara. Jadi kon itu sitongan na sejarah na Iya. Alhamdulillah lala tu maku kue de to nang kanoko ka asu kasi. Tapi ekon na lalu biasa. Iya ang kami to subolo ko ingka gade bisa ko ngare kue. Nalama de tapa na lana oto ajirus di masa barakana varila dongata emang oto na maku kue. Jadi Eropa ni tewe biasa to di makada we ustaz mega apolo ya lako. Jadi maku kue emang oto na panno ini. Kaniro pa emang oto naro. Bocco ini kaniro. Bocco ini namo sitang oto be polo mulisa kalisa kini. Lisa kini. Zaman alhamdulillah. Karo barakana mana ro dongata. Padahal dero secara tidak langsung tuh dimakan gitu biasa kasih Pak Ustaz kasih tanah bodoh tuh pasta iterima ni parla dong atta deka dikusi di setap lolongan ngao tuh karena kasih pakai macan-macan alhamdulillah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di makun raya kasih pesoni kelu ani tadi komacil laki desanya caki malebatogi manivitogi silakan. Cuma yaro den toto na wadi tambe ke macaca menyerupai Fir'aun laknatullah kikir gigi den wadi kikir isi kecuali kalau keadaan darurat misalnya dia yulena maca pe pasti gala-gala nih maka dokter harus paye makwe den mari gaga paya furu kikiri fura meni kikiri napa wisa dan lele na maka de fale na wadi jadi maka de guru tak yang penting mutobakan nih aja mulang fema jadi dena ye fura tu kikir ye na benedeu kikir ye tolima apa kamera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tapi yang kebarakan atau limanya makinin nawa iya alhamdulillah namo matiin rokabu macawa toka iya pak bateku memu ina dehanulai jama jadi napi tu daga cicalo jambangi ka aku matiin roka toli nasa ngama seding jama ayang rahmat alhamdulillah syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah padahal mana tuh modelnya supaya kita bisa saling mengenal ya toh makun reye aja to operasi ngetayar penya eloy mancung aja kasih awe bu malampe sungai itu makun repenya iya dia bunga-bunga malampe sungai itu makun repenya magero dan aku jako napas iya memang iya jauh bi boso napa mati jamaah yang rahmat dari belakang Allah Subhanahu wa taala ibu aja mu tersinggung tuh penyai memang dia bunga-bunga aja kasih mau parasi ibu di kenapa ada di to mancungnya poso tala betak jamaah astagfirullah ibu jadi tidak boleh merubah ciptaannya Allah kecuali kalau misalnya dalam keadaan darurat ya di meriga agasan maka dade perlu ni je magasan apa saya ditepa mani misalnya kasih kue wehe magasan perlu ni namanya rolese to ni perlu je yuraga itu ada pengecualian seperti itu ibu di terjaga-jaga leta ke galo namana batita mapake nama mapake apa komitu bu joka boting ya jangan berlebih-lebihan ibu di bu berdata kuat dingin si rupa na aja namanya rupa na ya anan kasih lakaimu ya olong kawat di mendesan atau mereka kengale de olong kamu pada punga menreka ngi umur si bawa lakaimu we mulolonga lino akhirat memang dewa bunga-bunga bu aja namu tu lapo warampar kong kana lamari tatalu ko boleh yena tu aja nah Muhammad lapo ni lamari kabe pakasi pada ngarata pusi tu lakaimu kada deje na deje kan ni taje mata akan na deje na kamana ni tetuli masuk sere lo umroh ni dikasih namo haji plus sedeton rulen rabi misalnya contoh anu nangi lakai tabu mawatan itu kasih syukur ko nang kamalakaimu ya iya syukur ki memang syukur ki ya alhamdulillah idi agar burane tapi bimbingi beneta syukur ki ang kabeneta ang kawijata apa angka matoto mata rumpu ni farilla dongan na macan neni macarama naletu maku ko devi gaga benena iya dewa bunga iya
Iya, tapi dia bisa kada ni gero. Jamaah yang rahmat dan parela do ngatamana ngatela do angang imam magi-magi naruntut toy. Betul? Yemi itu nama jana rekode na berusaha, tapi kok berusaha misalnya. Parela do ngatama adi. Ibu di ya to siru ujian narolena, maka da sabar amoga ko to ele ikut karena menikah itu bukan karena desakan, jangan. Ya, bukan karena desakan. Amana ka bakada gaji apa kemapakan mapake pada remaja ada yang kelingar terima kada aga gaji nasa buser ayah sebuser bujangan senior mana ki dia aga lemele buser maco ko tu meleki makada buser apa karena kau tidak pernah merasakan yang namanya sakitnya ditinggalkan oleh sang kekasih. Aku jadi malu. Ebo, tersela doang kami kumade cengedi. Sedangkan aco kita mimate madari masenyawa ki. Napi ti arong kelakai na aja lalu mado saya kelakai ja jalalo. Aba yaro tu waktu ni fameraja nabita nabitang kamakun gonci lilana. Napoji balle lakai na kumay maga noko lakai na mega tu makun rewa waktu na tulake na desa gaga na chow ye tu fakatobal la perenge memang apa tari lakai na apa tari to ngaje sisa na mate lakai na napet tari alena gora nasare to ngana lakai ko hawe ni bato ngani tatumput to ngani badi ko hawe denge dengan kamu sorangnya tiku denge hawe bace to kadenge la de panangan nasula matena lakai na iko mintu makan lakai na tanaya ita ko chule mabale idi burane to limutapu ka mata-mata na iko to pala kata-kata jama astagfirullah ebo awe manangka we ita ni nama guru nak matu tu bapak jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi hargai dan sayangi dan hormati sebelum kehilangan ya. Terutama ibu-ibu. Dari masnya aku kasih meter burak ku kantor pos ulolongan. Nenek-nenek na lato-lato. Lalu kah amat terima. Maka dan ni robe nenek-nenek na nongko kasih lato-lato. Akan makin nacan. Ajan mutu dalam mace, mutu lato mace. Makan bapakku. Iko bawa ya burak repo. Tunru ka mata rumah apa ke kabe pengalatan na bola di uruntu bene mapakku. Memang awak mapa ko bene ku telung asomu sojo memang ita kan revisiku kasih aroni wi nyawa dodo jantung becu tolino ko mapa ko namo caki mate toki memang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Aja mau pada tabatturan kepada mega dosata. Aja tabaturan nu komega dosata elo toba muki elo dampa muki kupung Allah taala insyaallah engkau tu adam pengemarajana pung Allah taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.